Obično vam predstavljamo flagship uređaje i top aktuelne novitete. Ovog puta je u pitanju nov uređaj poznatog proizvođača PC komponenti, ali u vidu računara koji će biti zanimljiv običnom, nezahtevnom korisniku. Bez previše okolišanja, u pitanju je MSI All-in-One računar ugrađen u telo samog monitora. Oni koji malo duže pamte zbivanja na našem tržištu znaju da MSI već ima reputaciju proizvođača ovog tipa uređaja. Ovog puta MSI All-in-One Pro 24X stiže u vidu pažljivo dizajniranog i lepo ukomponovog računara koji je namenjen nekom kancelarijskom kao i svakodnevnom kućnom radu, poput jedne klasične klijent radne stanice od koje znate šta možete da očekujete. Odluka da se ovaj MSI praktično spakuje u telo monitora je pre svega praktična. Savremeni monitori veće dijagonale su danas praktično standard za iole produktivan rad. Kada planirate radni prostor, bez obzira kod kuće ili na radnom mestu, monitor je jedan od obaveznih uređaja, dok je gotovo uvek glavni problem gde smestiti kućište računara. Mini PC je svakako dobro rešenje, dok All-in-One poput ovog MSI-a ide čak i korak dalje. U kućištu monitora dijagonale 24 inča sa zadnje strane je praktično pridodat deo sa jednom visoko integrisanom matičnom pločom, procesorom, memorijom i SSD-om, baš poput onih u notebook računarima. On se krije u ovom vertikalnom delu sa zadnje strane koji je zbog praktične, ali i estetske funkcije produžen čitavom širinom kućišta monitora, dok se u ovoj drugoj celini nalazi mesto za dodati 2,5-inčni SSD ili hard disk. MSI All-in-One Pro 24X je lep i elegantan. Ekran je oivičen, tankim okvirima od svega 2 mm i spakovan je u PVC kućište sa gunmetal završnicom. Dizajn je sveden, jednostavan, bez ikakvih kerefeka. Iako ima veliku radnu površinu, skoro da ga i ne primećujete u radnom prostoru. Dakle, u pogledu dizajna, ovaj MSI uspeva da zadovolji ciljnu grupu korisnika. IPS panel dijagonale 24 inča prikazuje sliku rezolucije 1920 x 1080 piksela, ima antirefleksivnu površinu na kojoj smo izmerili osvetljenje od 280 nita, što možda na prvi pogled deluje malo. Međutim, ovo nije gejmerski monitor i imajte to u vidu. Slika koju daje ima tople kolor nijanse što prija oku tokom dugotrajnog rada. Za rad i komunikaciju preko društvenih mreža ili recimo Skype-om vam ne treba ultra brzi i ekran sa visokim osvežavanjem, već ekran prijatan za oko na kome ćete raditi bez problema tokom celog dana, bez suza i trljanja očiju. Važno je da je slika bistra, oštra, sa dovoljno kontrasta kako bi tekst i oni sitni detalji na fotografijama i videoklipovima bili raspoznatljivi. A što se tiče računara, on je baziran na Intel Core i5 10210U rešenju. Procesor raspolaže sa 4 ultra štedljiva Comet Lake U jezgra, sposobna da izvršavaju 8 threadova istovremeno. Integriše Ultra HD grafičko jezgro i njihova maksimalna kombinovana potrošnja iznosi oko 35 W. Opremljen je sa 8 GB RAM-a u jednokanalnom režimu. Imate na raspolaganju dodatno SODIMM podnožje za drugi modul i dvokanalnu konfiguraciju. Ubaciti memoriju nije jednostavno i traži intervenciju servisa, jer rizikujete gubitak garancije, dok je sa druge strane 2,5-inčni SSD jednostavno ugraditi. Računar je opremljen sa 512 GB velikim N2 NVMe SSD uređajem za skladištenje podataka, a ukoliko vam je to nedovoljno, imate opciju pomenutog 2,5-inčnog SSD-a. Vezu sa internetom pak ostvaruje preko dvopojasnog Intel 802.11ac Wi-Fi rešenja sa Bluetooth 5.0 podrškom. Ako smatra da je žica pak brža, tu su i dva Realtek gigabitna Ethernet kontrolera.
Još jedan detalj koji ga preporučuje kao klijent računara u poslovnom okruženju. Ponuda konektora za povezivanje perifernih uređaja je više nego korektna. Sa leve bočne ivice su dostupna dva USB-A 3.2 od 5 gigabita u sekundi, kao i dva 3,5 mm konektora za slušalice i mikrofon. Podržana je funkcija brzog punjenja mobilnih uređaja čak i kada je uređaj u takozvanom sleep neaktivnom modu, što je zgodna opcija kod ovakvog tipa uređaja. U istom delu se nalazi i okrugli power taster koji je lako napipati i ne morate gledati da bi aktivirali uređaj. Na konzoli sa konektorima na poleđini poređeni su još jedan par USB-A 3.2 konektora prve generacije, zatim par USB-A 2.0, dodatni HDMI port i ako želite da ga povežete na drugi monitor radi komfornijeg rada. Primećujemo da nema USB-C porta kao posljedica činjenice ograničenih specifikacija ultramobilne Comet Lake platforme, ali je zato dostupna opcija kačenja uređaja na zid preko VESA 75 mm adaptera. I na kraju, kakav je to all-in-one uređaj bez web kamere? A ona stiže u posebnoj kutijici i povezuje se kao zaseban uređaj. Prednost ovakvog rješenja je lakše podešavanje idealnog ugla snimanja, dok je nedostatak zauzeće jednog USB porta i svakako više kablova. A zanimljivost je da uz ovaj all-in-one ne stižu tastatura i miš. Čudna odluka. Pa je li ovo all-in-one ili ne? Onda podrazumevamo i periferije i svakako bi želeo one sa bežičnom konekcijom. I dobro. Vidjeli smo šta sve nudi ovaj MSI računar, a kakav je u radu. Uprkos činjenici da je ultra štedljiva Comet Lake U platforma daleko od šampiona brzine, zahvaljujući ugradnji M2 PCI Express SSD uređaja je dobila na neophodnoj brzini rada. Sa druge strane, u nekim procesorskim zahtjevnim operacijama je vidljiva anemičnost centralnog procesora, kome je potrebno nešto više vremena od uobičajenog. Ništa strašno, iskreno. Čak sam siguran da većini vas to neće nešto smetati. Već je to meni zapalo za oko obzirom da ovih dana testiram neke jače desktop procesore. Shvatite ovo više kao zapažanje nego neku ozbiljnu kritiku. Zato će svi oni koji kuckaju u MS Wordu, Excelu i ostalim MS Office aplikacijama jednostavno uživati. Dobar je za pregled raznoraznih internih sadržaja, komunikaciju preko Skype-a, Vibera i ostalih sličnih programa, gledanje YouTube sadržaja i naravno filmova. Kad smo već kod toga, recimo da je hardverska platforma sposobna da dekompresuje H264 i H265 sadržaje u Full HD rezoluciji bez nekog značajnijeg opterećenja resursa, tačnije do nekih 10% angažovanja centralnog i grafičkog procesora. Ako pak poželite da video gledate na većem, TV ekranu vaše dnevne sobe preko prisutnog HDMI porta, onda 4K sadržaji su tek nešto više zahtevniji, jer grafičko jezgro i njegov media dekoder su tada angažovani sa nekih 30% resursa, dok je procesorsko opterećenje na maksimalnih 16 do 20%. Slično i kada gledate VP9 sadržaje na YouTube. Pa čak dozvoljava i povremenu zabavu, naravno, ukoliko ste realnih očekivanja i u cilju tek povremene relaksacije. U pitanju su naslovi poput Valoranta, Rocket League-a, Dota 2 i slični. Potrebno je oboriti grafičke detalje na minimum i očekivanja spustiti ispod nekog ekstremno takmičarskog nivoa. Dakle, samo ona primarna zabava i relaksacija od uobičajenih dnevnih poslova. Temperatura procesora tokom testova se kretala u nekom intervalu od 60 do 82 stepeni Celzijusa, dok je maksimalna potrošnja kompletnog all-in-one uređaja nije bila veća od 90 W. Napajanje je obezbeđeno u obliku eksternog ispravljača poput onog na laptop računarima. Uprkos malim dimenzijama centrifugalnog ventilatora i relativno visokog broja obrtaja koji ide u rasponu od 3000 pa sve do 4600 obrtaja u minuti, MSI All-in-One Pro 24X je praktično bešuman u radu. Izmerili smo prosek buke od nekih 25 do 30 decibela, što je zaista tiho.
Temperatura samog uređaja na dodir je negde oko 30 stepeni, maksimalno do 40 stepeni kada se igrate. Nije nam se svideo kvalitet zvuka. Tanak i tranzistorski ravan, a povod svega i slabašno tih. Tek toliko da se kaže da ima zvuk. Ako hoće bolji audio, ima opciju slušalica ili eksternih zvučnika. Dok sa druge strane, Wi-Fi mreža je besprekorno funkcionisana. I na kraju cena od 1000 evra. Svakako ne izgleda bezazleno. Sa druge strane dobijete jedno elegantno rešenje bez suvišnih kablova. Ovakav vid integracije ima svoje prednosti. A oni koji ipak nisu spremni da plate ovu cenu, imaju alternativu u vidu nekog NUC mini PC rešenja i zasebnog monitora, ali vrlo brzo će shvatiti da i takav vid kalkulacije lako dolazi do pomenutog iznosa. Dakle, definitivno je ovo računar koji će služiti ćaleta, kevu, tetku ili tako nekoga, već znate na koji profil korisnika mislim. Bez potrebe vašeg nekog preteranog angažovanja, već jednostavno ponesete ga, priključite tastaturu, kamericu i miša, instalirate TeamViewer i pesma. Odmah i sve iz starta radi. I da, ovaj MSI All-in-One stiže sa preinstaliranom Windows 10 Home verzijom operativnog sistema. Fale mu samo te famozne periferije da bismo rekli kompletan računar. Baš mi je to zasmetalo. Iako na prvi pogled nije zanimljiv kao njegova jača desktop workstation ili gaming braća, MSI All-in-One je jedan upotrebljiv računar, kompletno rešenje. I verujem da ste gledajući ovaj prilog već dobili nekoliko ideja gde bi se jedan ovakav računar savršeno uklopio. Došli smo do kraja još jednog benchmark testa. Da li biste kupili jedan ovako koncipiran računar ili ne? Pišite nam šta biste voljeli da testiramo i prikažemo vam, a do tada pozdrav. I ne zaboravite da zapratite naš kanal.